Binian panika nyon semua buk kau lekan tak betul lanceng mun sampian sampian ni paling semak ke swarga. Swarga nampian kari sakelan. Swarga na lagi andre kari sakilo ginom. Lah jauh swarga na lagi. Banyak urusan nampian nom. Ongku mun binian ongku tak urus panapan ya. Sampian tak kira tanya ki halal ben haram. Ada urusan yang laki halal ben haram. Sampian mun poni paringi pese ben silake tahu satanya ki mas hari halal apa haram tahu saja bah kebeli beda apa laki bah mun tepak kasih haram ya si asongkoan si gentos lagi kada sila aja tukang sari nih buk-buk kada dia kan bareng mireng songkok dia betepak mireng boleh betepak itu hari ya pakai din gaul benika pada mireng apa mun bini apa atana tak wajib ya sah tak wajib jajan beniwa gini binian atana ni ka ongguna pak ongguna hari ongguna lagu na lagi an ongguna asa lagu na lagi an ongguna keng karena pada tak ongguan dia ada onggu lagu na bini ni ka setong gerak buk ada lagu boleh setong lagu na sampean ni ka toro ocak ka laki ada boleh atana ban atana sah dan binian ayo pada ben selecek jadi tak kira burung mun binian aduh empian kare setong beda debuna kanjing nabi ayu mamraatin matat dimabui mun bede bini mate wa zaujuha radin anha mun lalaki na rida andi bini pada ben jadi ya dakhalatil jannah pasti masuk surga ring bini jadi mak kita ngucap amin. Pokok lagi napa peseneng ngendi bini pada ben sampean ongkureng swarga ya. Siti Aisyah matur, "Ana apa Rasulullah? Mak bebini kada se masukkan ke neraka bi kufrihin bebini selale pagempang swarga neki tanda nyono." Perak ibu setong wajib nereng bini perak taat ka laki. Orang bini je lang jangkolang ka laki perak setong jan kanjeng Nabi. Keng jeri boi letak gelar. Ongku ni mikir-pikir empian perak kari akik kepuk akik coba abun tak rele